U ċar li l-Gvern Malti falla u ma tax każ rakkomandazzjonijiet biex jinvestu u jiżviluppa fit teknoloġija tal-blockchain. Ekstqar Steve Tandon, il-persuna li fl-2016 kien qal li Malta se ssir Blockchain Island. Iżda llum ma jridx ikollu x'jaqsam aktar ma' din l-istqarrija. Meta kiteb lill-grupp Blockchain Island Club, Steve Tandon qal li minflok saret inizjattiva biex il-poplu Malti jara l-opportunitajiet fil-blockchain, issa din l-istrateġija saret bi storja ta' traġedi u deċiżjonijiet żbaljati. Huwa spjega li bl-aħħar avvenimenti li żviluppaw f'Malta, inkluż il-grey listing tal-FATF u ħafna skandli oħra li tefgħu dell-ikraħ fuq pajjiżna, l-istrateġija Blockchain Island taret marrieħ. Tandon qal li ma jridx ikollu x'jaqsam ma' dak li propona fl-2016 u tenna li se jkun qed jirtira minn kull irwol li ħaddan. Bekk nistgħu ngħidu li issa fallit l-idea li wellet il-Gvern Laburista 3 snin ilu bil-Ministru Silvio Xkembri ikun pionier ta' din l-istrateġija li sfaxxat. Malta has firmly established itself as a leader in new up-and-coming areas such as distributed ledger technology, as in fact we have gained the global recognition of the blockchain island. Iżda issa huwa evidenti li dak li wieħed il-Gvern Laburista ma jistax isir realtà u tmexxija ta' Robert Abela mhux se tkun kapaċi toħloq il-Blockchain Island li tant ftaħru biha.